Mo thapameng nngwe e e nang le letsatsi, Biko Nare o ne a tshameka mo bojangeng. O ne a itega tsebe mme o ne a lelekisa serurubele. Morago ga lobaka lo loleele, o ne a lemoga a setse a le kgakala le lelapa la gagwe. O ne a lemoga gore o ne a timetse. Biko o ne a simolola go tshwenyega. Biko wa bohutsanyana. Leila o ne a ntse mo setlhareng se se telele fa a ne a bona Biko a lela. Ke timetse Leila, Biko o ne a lela. Ga ke gakologelwe tsela ya go bua. Ke na le mogopolo o sa siamang. Dikeledi tse dikgolo di ne tsa wela fa fatshe. A bo go ne go le botlhoko jang ne. Ga ona mogopolo o sa siamang. Leila o ne a rialo. Wa bo o sa ele tlhoko fela. A re leke go gakologelwa tsela ya go bua. Sa ntlha Leila o ne a botsa Biko ka noka e a neng a e kgabagantse. Biko o ne a rialo fa a gakologelwa. Go ne go le mogote thata, ka jalo ke ne ka nwa metsi le go thuma mo nokeng go fokotsa mogote. Ba ne ba simolola go tsamaya mmogo mme ba ne ba fitlhela noka. O fetile ditlhare tse di kgethegileng, Leila o ne a botsa. Dimenku, Biko o ne a goa fa a gakologelwa setlhare se segolo sa mmenku. Ke rata dimenku, Biko o ne a rialo fa ba ne ba bona setlhare sa mmenku se se kgakala. Ka bongwe Leila o ne a thusa Biko go gakologelwa. Thuta e e tala e neng e tshwana le kubu e e robetseng. Masimo a bojang jo boleele jo bo serolwana kwa dipitse tsa naga di neng di rata go iphitlha teng. Le thaba e e khibidu kwa dinonyane tsa ntsu di neng di fofa godimo ga loapi. Kgakologelo nngwe le nngwe e ne e ba atumetsa gaufi le letsomane la ga Biko. Go tswa foo, letsatsi le ne le simolola go phirima. Biko o ne a leba godimo mme a bona lelapa la gagwe. O ne a tlola ka boitumelo. Ke a leboga Leila, o nthusitse go gakologela tsela ya go boela gae. O ne a rialo. Letsatsi leo, Biko o ne a ithuta thuto ya botlhokwa. Mogopolo o montle o simolola ka go nna kelotlhoko. To watch more stories, just visit our YouTube channel. All stories are in the present, past and future tenses, also available in various languages. How great! Also, members of the Abuti Academy get access to workbooks and much more. Visit our website to find out more about all the language learning materials that we have to offer. www.abutisyllabus.com